Kastala ti biyag. Ada katawa, ada leksyon, ada istorya ti biyag. Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa. Nay, apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko ngamin ni Manong mo idirabi ije ospital. Kat ko ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani Manong. Ima si Daga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan mo't ka no ti maipautang da kwarta. Ay, mano aya ti kasapulan nyo, Manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di maipabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaring maanan dalaang ti atep ti balay mi, Manang. Mabitlaang tapababaek, taibagak akasapulan nyo ti kwarta. Lakay! Isardang mo pa lang day tararamidam. Bumaba ka man, taday bagak. Huwag bakit? Mapitlain! Apay bakit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam ija ospital nila kay na idirabi Apay ngay. Nanano? Saan taman lang nadamag dayta? Ay, uwin nga rod. Ay, masapol ka no, ama operaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akasta agatan. Jack pa'y matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulot ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ama operaan adagos. Sige nga rod, ta nakalaan tay kwarta. Pag merienda ang paimot animan ng Rosita, pag-ururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmatan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman nakading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakat inak nga roden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa'y lang iti araramidan na, Manang. Ay, adan to man ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga, isimpa na pa ijay atap ti balay may. Ibagak tulata na nagawid kan. Sige nga roden ading ko. Innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta Awan anyaman na, Manang. Sige, tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anay ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidda ka pa'y laang ngamin Apay ay apilitom ti bumangon. Anay. Kahit kung ro, dagawatan, dahi ta prito akar ni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti adaw. Nagkunamot kan ka. Katsakbay nga inoperaan da ka, di dak pa'y pinakan. Jay doktor Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kanlinugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mga pumigsa, ngayon lugaw ti ka na. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako nak. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Jak marami ti kahit kung aramidan. Kayat mon ti rumar adagos. Tapnumapan ka manen aginum iti arak, kasta ka de. Kahit ko arumara dagos. Tapno, makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dahita nakamalukong ti kanak. Wan, ginatang ko alinugaw. Awan saway, karni na. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni. Pakpakawan. Jak kahit da kananday ta. Ay na, nukas talaang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay una yan. Kanak manlangan. Agpili-pili ka itimakan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagos. Kat agbyag ka pa'y iti mabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na kon.
Nagadoa saom. Dayta. Ay, ikatam takot tsara. Jak ka sa pulan dayta. Kasano nga rod aka nung ngay dayta? Igupag ah. Anya! Ay sa, kas kamula agig-igo pan itidigaw. Nay, nagbit ka na discharge si ospital, manong? Jak ka iti agbayag iti ospital. Adadangag sakitak no adak ijay. Kan nagbit ka apimigsa ah. Makapag napagnamatan. Kitam kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay kat nasayat ano kasta manong. Inton umay alawas. Mabalinto man ang tiagsyat. Anya? Sika talaga manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Bayam, tainton nan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta. Ha? Agang angaw ka di manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pa lang iti ospital ka ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover ah. Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapul ka nung ag-follow up check up kada lawas. Ay, kasta talaga, amanang. Ngamin, i-check da, dya operasyon na. Wan ka no. Jakmat amo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapol, manang? Di magas kami pa ngamin iti ospital. Kat kunada, na-discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay uwan ading ko. Jakmat na iteksan. Kasano, busy akmat ngamin. Sana bale, manang. Tinapatag, mayatan ni manong. Wan ading ko. Sa dino nga iti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalengke, manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, manang. Motor laeng idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, manang, baro. Sa bali at talagang ti asensado aading ko. Saan mo't, manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat agis istoryada akan nila kay ko ijay salas, manang. Ay. O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. Sige ading ko. Kat agyaman nak tabimisita kayo dito'y balay. Nagbit ang naka-recover ni manong niya. Win nga road lakay. Kaya't nakit di ka nun ti aginom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagap o ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni manaw. Nalaing ngamin nga agangaw kay. Win nga road lakay. Awan mo't nang dinagdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da abayadan jay binulod da kwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan may akasta. Bayadan dan tumot la siguro adagaws. Si Kamat. Masapul nga agbayad ta ka. Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan jabalay. Oh, asidagtan iti palengke. Umunakan to ijay, tay paradak pa iti tricycle ha. Sarunwan kan tao. Ay na, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay. Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga addakar ni day ta sidaan. Kunak no iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamot time. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apaya kasta unay ti sidao mo. Kat manunga aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikastoy abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam.
Kasano a pumigsa da tao no kas tamay akadigdigot ipaspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Agdardaran sa pa iti operasyon ko. Agdardara. Ah. Kano ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. Naa. Ngam no awisan ka amapan agpa-check up. Agkakapsot ka. Hop, check up nga. Napigsa nga ro doon. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, jakat timangan. Lugaw mo't abalatong tisidaan ngayon lutong. Awan pa'y karni na may. Nasustansya day taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Nay, nalpas gayam ti opera nila kay Mount. Uwan tata. Ay, iso gayam nga inom manag. Hay, day tangarod ti pakarurudak. Amak. Diyak manin maanawa ang mapanaginom. Ay, kano umot utang ka, di ti kwarta pagpa-opera na. Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kini kasinsin ko afele, tata. Imbag da kwartada. Ay, mayat ngamin ti biyag da ija kasinsin mo. Ay, nagsimpot ka na anos ni Robert nga asawa na. Awan pa'y bisyo na. Uwan nga ron, tata. Kino nakitak di ka barbaro tricycle da. Nagbid da nakagatang iti baro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di balay da. Ha? Ipapaaramid dan? Padpadakilan damay. Nayunan dan sa 82nd floor. Asinsado at talagan ti biyag ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyag da. Kaano ilanlan sa laang ni Robert J. Atop ti balay da idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimahan dan. Nagado ti nakitak a karpintero nga agtrab-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak, tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basait. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay na tata, nabayagan nga ibagbagak day taken kwa na. Ngam apaan naklaan. Ah, Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kinimanang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, uwan nga rod lakay. Masapol amalpasan. Iso nga yung kasingirinan ni Manang. In text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay ngamin nga i-text mo. Yung kasingiran a personal Medyo mabainak nga rod ang mapanagsinger. Si kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin amasapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad. Ang mga no di namot masangot ti umayag bayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Adaak! Manang! Nay, sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Ay, nabartak kamot ngay malaldawan. Nakainom maglabasin. Ay, umunag ka. Ay, saanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, adaw utang na ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, jay inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mo di nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Ay, bayam tayo bagak to no, agawit. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di, napanan na. Sige, manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Taisunto ti umay agbayad, ijabalay. Ha? Singir da kita. Kunamalan saan idaabayadan? Nay, kapay asak ti bamban ni Kusam ngay. Manulang matya inutang ko. 20,000 laang may. Apay, ti kunada jak bayadan? Di ka gungungot iti sangwana ka. Nakailad ka mulat tangamin kita. Ingkaman ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamat day to'y balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naoperaak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak,
Agmalmalem ka. Panawan naman ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diya ka mo Tadyak mo't among ay mutang ka. No sa anak nga imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Na! Nakitak mo't ni Feli nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita atattaw. Singir dala singir. Dayta ket tijak kayat nga ugali dagita akabagyak. Singir ko na. Wen, ha, di makkelang di balayda. Ken nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunam no asino dan asumaningir. Kaslasaan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli ken Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin na pa kumbabamot, anana. Amo na nga irespeto ti pada na tao. Isu ano addaman ti madi nga ugali na, ay sika dayta. Dua kayo kanila kay mo ana alas ti ugali na. Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Katawan mo't basol takan ko ana. Diyan pa utang ta Ay, datamot ng tidakas. Singir takano asingir. Naglastog takano pa yan. Ay, na yan. Naminsan ko laang mat anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang mat ide. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. Naiparamid tamat ti balay ta. Uray sanda nagbayad. Ay, wen mat kit di lakay. Apal dalaang dayta kadata. Ay, wen lakay. Kung nga ron tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Dayta tirigat na ititawa na apal. Tinulungam lang arudain, si kapay tidakas. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinasayaat mo. No apal tumot laeng ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Sigawat gayam day tamasabat ko, Feli. Kunak no asino itayon? Dinak na ilasin? Kulot mat nga minan day tatidog abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Kastala tibiyag Agpapintasak, tadamot pagpapintas ko. Saan nakakaskan ka, nakapimpiman? Apulos asaan makapagpaparlor? Wen gayam, kablaawan ka ta nakagraduar kan iti kursom. Idinto asyak, may sapay atawan sakbay makagraduara. Di mo ngamin pilitan ti agadal no awan mo't pagadal mo. Naimbag ko man o dakwar tayo, ngam awan mo't nga rod. Ha? Ingka katag katulong, taday ta ti bagay mo. Wano saan, ituloy mo ti ag-hostess. Hostess? Ay na, Lorna, di mo pilitan ti agadal na awan mo't pagadal mo. Kaasi ka mo't. Asino tinagkuna na panak nag-hostess? Oh, saan kit din? Napan ka nag-hostess tapno adala ang kwartam? Ngam oray agan ano ka, saan kan tulat ta makagraduar? Ngamin, mamirmiraot kalaunay. Ay na, anak ko. Baybay amlaeng at ang tagibasitan na ka ni Feli. At ang amin mabalin na itibiyag. Masairak nga rod iti panagsasauna, tatang. Gaputada mabalinda iti biyag kat kasjematan ti panagsasauna kanya. Masairak, tatang. Kasta talaga tibiyag, anak ko. At dalat ta pa kasairan tayaw. Saan ka papiktaran? Bay amlat ta. Wen Anya kay nga ron. Igaad mo kit di ti agadal. Tapno makaturpos kamat akas ka ni Feli. Tapno di nakatagtagibas sitay. Nana, gumatangak man itinabanglo asabon. Daytay pang papu daw
Ay, huwan, mabit lang. Taikan ka, balasang ka. Adoy. Adoy, tibayad ko, nana. Keep the change. Aya, ay nagsayaatan no kasta. Kasta kumaamin agumatang, dinagsayaat. Ay, aguray ka, Fele. Imbag ka pa, ita nakagraduar kan iti kursom. Kat, kasta latibiyag anana. Siyempre, nalaingak ngamin. Ken, ada kwartami apagadal ko. Sana kas ka ni Lorna, apilitan na ti agiskwela, nga oray sandamot akabailan. Nagagat da dya tao. Oray anya at trabaho, sirken na, tapno laeng adda allowance na. Wan nga rod anana, napantopay, nag-hostess. Anya, ay, waitress, saan a hostess? Ay, nanana, kat no agpaara ko, tapno ikan ti customer iti tip, tanya ngay nga rod, kastala ti biyag agkasapulan nga rod iti kwarta. Anya, kan oray anya ter aramidan na, saan to ang makalpas iti panagadal na? Anya ngay ti amuna day jay, no nalaing kuma, di nakaturpos akas kanyak. Tagtagibas sitam ka din ni Lorna. Talagamot nana, awan amuna day jay, nangudel ti utak na. Iso amas daawak tapilitan na pailaang ti agturpos. Ay na, Fele, laglagi pumtoy ibagakken ka. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Ay nanana, sa anak to ang matagibasit, gaputan na laingak. Makastrak ak to adagos iti trabaho. Sana kas kanilor na ag nangudel ti utak na. Iso at ibagay kan kwa na at trabaho kat katulong. Wano saan? Ituloy na lang ang timapan ag-hostess. Ay, naala, ingkantan no anyala di tan ti pagturturungan ti saritaan ta. Nariga at ti makabasbasol. Sa nabali at apudnumat, anilor na katnapan nag-hostess. Inmayak taawisan ka inton bigat iji balay. Wan, amok akasangay mo. Happy birthday, gayam. Agyamanak, may sakan to asa nga ilik inton bigat. Sige, umayak Apay kit din asaan. Ado kayo nga inawis ko. Naragragsak no ado tayo nga agsasango. Wan gayam. Di ka agdanag. Umayak to. Katwan Oray ni Feli, inawis ko. Malagip ko gayam at agdagibasitan na kaday jay. Awan anyaman na. Mas daawak. Apay akas jeti ugali ni Feli kan ka. Adda ka di madi nga inaramid mo kinkwana? Awan mat. Siyak nga minti arman ni Arman. Day tatiyan mo kapang gurguraan na kanyak. Ay, wan. Ngamin, nasa uidi kanyak ni Feli nga ag gusto launay kan ni Arman. Kat no Arman ni Arman, sungbatan na kano adagos. Imbagak ka ni Arman. Ani Feli ti mapan na Arman. Saan asyak? Ngam syak ka no ti kayat na. Kat, sinong bata mon? Saan pa'y? Tadyak pa'y kayat ti maki-boyfriend ita. O naagpay ti panagadal ko. Wan kasta tinasayaat nga aramidang. Happy birthday, Mercy! At iti regalo kan ka. Agyaman na Feli, ngam naggastos ka pa ilaan. Awan anyaman na dayta. At least, aday gatang ko. Saan nakakas ka dagiti dagduma dita, apilitan da nga uray awan kwartada. Asino tinakda ka madam? Asino kumapay, no dini Lorna. Oh, iso dadagita sumunga dan. Nagkuyog da ka ni Arman? Ti awanan bain nga aga-agaw iti boyfriend? Apay, inaram na ka ni Arman? Wan man, kat plano kasong batan. Ala, mabit laang tain nakida ka sarita. Prutas lang ti isagot ko kan kagayam. Abokado. Oresyak, prutas lang ti sagot ko kan kamersi.
pagyamanak unay. Ay, naimbag tayo may kayo. Kan, nagkuyog kayo mat. Dinagasnak ni Arman iti balay. Da kayo ka din. Uy, saan pa'y Ang apama na makagraduar iti panagadal na. Sungbatan nakton. Nga lang arod, umay kayon. Sumaw kayo mata ni tilamisaan. Hay, nagadukit din agraraman dito yung lobong aya. Asino ti agraraman ako nam? Asino kumapay? No di ka. Ha? Kita man day talangam. Pilpilitog ti agkawas iti napintas nga magkupkupas mat. Ay, kasi ka mat. Daytoy lang amin ti kapintasan akawas ko. Di ka lagbain. Iso nga iso ti badong. Kaasi ka mat. Arman, mabalin ka din na itulog na kiti balay. Medyo madingamin tiriknak. Sana mabalin. Kan kasano ama ditirik nam kat nakita ka nakaragragsak ka itay. Medyo ado ti na inom ko. Iso nasakit ti ulok. Nilor na ti itulod ko. Sana si ka. O sige. Inakon. Taur-urahin na ko nilor na. Daytya Lorna. Talagang inagaw na kanyak ni Arman. Oh, Feli. Nakatugaw ka pa ila dita, ha? Di ka di makigiddan ka da, Lorna? Ay, saanan? Daytya Lorna. Addan to aldaw na. Apay manen. Anya manen ti ginuram kan kwa na. Napimpintasak mo't ngam iso. Napimpintas pa'y dagiti kawas ko ngam iso. Ngam apay nga iso ti kayat ni Arman. Tagibas hitam ni Lorna. Ngam iso mo ti kayat ni Arman. May samot day diyang Arman. Apay adi na imulagat dagiti matana, tapno makita na kumati kinapintas ko. Pagtatak ko nan nakit din day diyang Lorna. Asino kumangay no maidilig kanya? Ay na, Feli. Di mo tagibas hitan ni Lorna. Maditi kasta. Ang mga no agbalatakkan ka ti panang tagtagibasit mo kun kwa na. Oray anya ter aramidan ni Lorna, di nak tumartapan. Ngamin, naudel ti utek na. Awan amo na iti pagadalan. Iso day ta, nagsardeng idi anagadal kat napan naghostes. No sa dinula ditan tinagturturungan ti saritaan. Ala, agawid ka matan, Feli. No anya la ditan ti matangtangab mo. Pudnumat. Ay, baliwang ti ugalim. Saan anasaya ti kasta? Liklikan da ka dagiti gagayem mo no kastamlatan. Ikagdanag. Sikat tulat tati ay ayat at Lorna. Urayak ti panang sungpat mo kanya. Ala, adakan ka no makauray ka. Ngam, kasano ni Feli. Agusto day jay kan ka. Sikangarod ti kayat ko. Diyak kayat ni Feli. Diyak magustuhan ti ugali na. Napintas mat. Basta sikat ti kayat ko. Sige, sikat ti makam mo. Ngam, inton makaturpusak. Kayat ko ti agtrabaho adagos. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Wen, ti importante sungbatan nakto. Kat agurnong tapare ti panagkalaysatan to. Anya? Di ka pa'y sinungsungbatan ngam kalaysan ti bagbagam? Di tantumot lang ti turong na. Ti panagkalaysa. Anya ka di tigatahangam, Lorna. Sabon nana. Taglabaak man. Nana Petra, siyak man ti unang alakwan, tagap apuraak. Good morning, Feli. Ay, kasano a good morning? No day tamat rupam ti makitkitak. Ha? Day, badi ti sungbat mo, Fele. Nagsaya at ti panag good morning kan ni Lorna. Nga makapasair mo ti sungbat mo. Hay, madi a talaga ti morning kanyak, no ti rupa na ti makitkitak. Ay, tanangam ti panagsarsaritam, tamasair mo takadwam. No ni Lornan tupay matlaang, ayos laang nana. Ibagak ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Laglagi pa mananday to nga ibagak, Fele. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumot matagibasit. Kanayon mo nga ibagakanyak dayta, nana. Sa anak to ang matagibasit.
Ta saan nakakaskan ni Lorna nga awan ammo na. Makapasayar at talaga ti panagsasao kanyak ni Feli, tatang. Tagtagibas si tanak pa eh. Kas itinakunakaon, bayam latta anak ko. Takas tala tibiyag. At dalat ta pakasairan tayaw. Dandanik la tutupan. Ay, di mo aramidang tikas ta anak ko. Saan mo lantan nga italtalag? Wen, tatang. Nasaya at kaatao. Nasaya at iugalim. Isu adi mo baliwan dayta. Talaglagi pa anak ko. Tinasaya at nga ugali. Itunda na ka itibaligi. Wen, tatang. Kas tala tibiyag anak ko. At dalat ta panakasaer. Amo, Mercy, ada inaplaya ka trabaho. Kat masigurado ka maawat aki jay. Sa dino dayta? Iti may isang opisina iti sentro. Masigurado ka maawat tak. Ay, nasayaat no kasta Agsubli akin ton bigat para iti interview. Aya. Ala, katlalaingam barang maawat ka. Oy, talaga maawat tak. Naglaingak tupay. Sige, barang mapagasatan ka. Jak ninam na maamay saka ama interview ti dahiting opisina, Feli. Uray si ka. Jak ninam nama amay saka mat ama interview. Bareng may saak ama pagasatan Sigurado ang mapagasatan ta, Arman. Ay na, sapay ko matakasta. Iti kasta, kanayon tanton nga agkuyog. Anya? Siyak ti maibagay akakuyog mo. Saan kat ani Lorna nga awan amuna? Piliton nakit din ti agkawas iti napintas. Ngam di namot kabaulan ti gumatang. Iso day jay. Agkupkupas dagiti kawas na. Awan mo't ngamin igatang na. Kaguram launay ni Lorna? Awan mo't mading inaramid nakin ka. Saan anasaya at ti ugalim, Feli? Ladingid, ngam di ka magustuhan. Saan ka nga awatan diti opisinak? Ha? Madam? Iti kasta apa nagkawkawas mo, kan langam. Jackpot yan akabaalam ti trabaho. Saan akas kan katikayat ko? Awan ammo na. Ha? Ammo kasaan mo akabaalan ti trabaho dito eh. Ang mga no sakit kala ti ulo. Ang mga no day talagtugtugaw, kan agpapaaram ti amom nga aramidan. Ma'am, kabalak ti trabaho diti opisina yo. Sigurado ka? Iti day ta pa nagrupropam, kabaalam ti trabaho dito eh. Tagibasitan dak ka di, ma'am? Wan, isuasan ka nga awatan. Ala, mabalin mo ti rumuar dito'y opisina. Di kagda nag-arman kaanakan. Jak inawat day jay agnagan iti Feli. Takuna mata saan na nasaya at ugali na. Wanante, managtagibasit launay. Kaday jay. Tinagibasit ko mati kabalan na. Iti kasta. Maamiris na tibidot na. Ante, no tinagibasit ko man, ay kat gagangay na. Kasta la tibiyag. Imparik naklakan ko na ti aramid na. Kadjay ibagbagang ngagnagan iti Lorna. Di kagdanag, taada agur-uray at trabaho na diti opisina. Kan mabalin na lata ti umay dito yung agtrabaho no kayat na. Siyak itan ti mangi-manage diti opisinaak. Iso asyak itan ti masurot kaanakan. agyaman na kanti. Ay da, nagsaya at tadagayam trabaho nga uray agad-adal ka, Lorna. Wala na. Nagsayat day jay abos ni Arman. Hoy, Lorna, bilibakan ka. Si kakit din tinaawat iti opisina ang nagaplayak, idin to taawan mo't ammom. Husto ka. Kat ita, saan akong amarigatan iti panagadal ko, tadan pagsweldoak. Inawat da ka, kat awan mo't ammom? Ay na, Feli. Nasaya at magtasaan asi ka tinaawat iti day at trabaho. Tano si ka ko matinaawat. Nalabit ako maro ti kinalastog mo.
Anya? Apay adi mo amirisen no apay asaan ka naawat? Ha? Ni Lorna, oray agad adal pay laang. Iso tinawat da. Tangamen, nasayaat ti ugali na. Saan akasken ka ama nagtagibaset? Kwa? Kanayon mo asairan ni Lorna. Gapo iti panang tagtagibasit mo. Nalaing kalauna yun aya. Kwa? Ayan nga rod tilaing mo. Apay nga rod asaan asika tinaawat iti nagaplayam at trabaho. Apay nga rod ani Lorna tinaawat. Awan ti sakit tinakam ko kan ka, Feli. Uray kanayon nak atagibasitan. Takakaasyan naklat ti Diyos. Kas ita, adan trabaho. Nga uray sa anak pa nakagraduar. Katinton makagraduarak. Agbalinak ton a regular ijay nga opisina. Kat si ka, Feli, agbalbaliw ka ngaminan. Ngamin, saan abindisyonan ti Diyos ti kasken ka iti ugalay? Laglagi pamanan tay imbagak idikan ka. Di ka mang tagibase, tapno di kan tumat matagibase. Ditan gagayem, tinagibusam, ti pakasaritan tayo anaadaw, iti pagsasaw ako nana. Di ka mang tagibasit, tapno di kan tumat matagibasit. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Oh, adtoy suling. Umay kaikan iti sinaan. Ginataan nga abad ay to. Ay na, agyaman nakaandang. Ado nga min tilinutok. Iso analagip ka apadigwan. Naimbag ka pa'y Takanayon naimas ti sidaon niyo. Saan mo't, suling? Ngamkit de, at dalat ta igatang ko. Nukas ta amakasid sidaak iti anyaman amasida. Imbag ka pa'y. Ay katkas tala tibiyag Agsidaak iti kayat ko, taadala ka nga rudigatang ko. Nagagat ngamin nila kay mo. Iso akanayon nga adamat gadan na. Adda permanente at trabaho nila kay ko, suling. Kat pagyamanak, ta medyo mayat mati sweldo na, nga uray may salaang a janitor. Imbag pa'y nila kay mo. Adan panggadan na. Kat siyak mat, addamat basit istur ko abang bantayak. Kat uray kaskasano, addamat maganganan siyak iti inaldaw. Ay, imbag kayo pa'y. Ta saan kayo ang mabisbisinan. Ngamda kami, ay na. Adapay aldaw adi kam mangan. Pagay ayamok latan adag iti anak ko. Kainton mabannog da kat maturog dalatan. Kat di damarik na bisinda. Ay, una yun ti kasta, suling. Day tatipod no andang. Takasanumot ngamin. Awan permanin ti apanggadan nila kay ko. Ay nasuling, sadot ngamin ti asawam. Day tatipod no. Masaktan ka man, ngampod no ti imbaga. Ay, win nga rod. Ala, ipanmunday ta impadigok iji kusina yaw. Mangan kayon kadagiti anak mo. Win andang, katagyaman akmanan. Ala, mangan kan masong. Nanganan dagiti anak ta. Kat, sika nga nangan ka din. Wen, imuna kami nga rodan, tamabisin kami itayan. Mabisina ka na pan nagbuyay ti liga ti basketball. So ang mga anak ko, Day ti sidain? Wen, kamatis laeng anasinan. Taultimo buggoong kat naibusan. Pwede ka gumatang nga Anya ko matigatang ko ngay. Adda aya ititad mo a kwarta kanyak. Tapno adala ta igatang ko no anyaman ti kasapulan di kusina. Anya, matanti kastoy abiyag? Kaano nga taaya arumang ay ti panagbiag tayo? Kasano ko maarumang ay ti pamilyam, katsadot ka mat. Oh, kas ita, imbes amapan ka agtrabaho. Ngam napan ka nagbuya iti liga ti basketball. Awan nga rod ba sa pulak at trabaho? Ala, mangan kan, kat agsida ka iti kamatis anaasinan. Ay, makauma ti kastoy abiyag. Kaano nga tayo makasida tayo iti naimas? Suling! Umay ka man! Suling! Oh, apay. Ano ti pagpungpung tutam? Nasao kanyak ti buridag. Anaimas ka no ti sindayo itay, Ta nagpadigwa ka no ni andang akaroba. Ape adinak intidaan,
Anya? Apay, saan ka kadi ama konsensya? Nagsida kayo itinaimas, idinto ta siya kat saan? Ay, sana ka makonsensya. Awan konsensya ma talaga. Katsika, adda ka di konsensyam. No saan nga agpadigo ni Andang, saanin ang makaraman dagiti anak mo itinaimas? Hoy, suling Inton maminsan nga agpadigo ni Andang, ibat siya nakmet. Iti ka nito ang maamuak ang nagpadigo ni Andang, kat di nakimbat siyan, tapisan ka talaga! Anya? Nay, nagmayat Mike, ti panagsikawil mo dito paraangan niya, masaw. Ay, agpapaangin akman, Tata Simon. Awan ka na ti trabaho. Awan. Kaya't ba, tatangdanan kang agaramin iti kulungan ti babaw. Ha? Kulungan ti baboy, Tata? Way, inak ko maayaban ni Berteng di talaon. Ang gaputan nakita ka, di si kalaangay. Kwa. Sige, ang kalataayaban ni Berteng, Tata. Kaya't mo asawan, di mo kayat ti trabaho. Ay, ang kalataayaban ni Berteng. Ang mga nuad, dapay makunana kanya. Si kang araw, tinangibagaak ngay muna. Kasano ko mga damakunanakan ka ngay? Alha, ang kayulatan ayaban ni Berteng, Tata. Taiso ti tangdanan yaw. Di mo kayat kag trabaho. Tangdanan ka ba? Nasakit ngamin ti sakak, Tata. Kabalan ti agbagkat iti kayo. Bueno, darat. Kala, sikat ti makamaw. Inak nga rodan ayaban ni Berteng na di mo mo't kayat kag trabaho. Nasayaat kadimbagas ka dito, balay. Ay, una yan ti asawam sulaing. Anya ti basol ni masong kada kayo, nanang? Ay, agasam. Taay ayaban gayam nila kay Simon. Ang abdi na kanu kayat. Nagado kanu arason na. Ha? Ay, sadot at talaga di asawam. Kasanaon dagiti anak yaw. Sabay taluda. Ay, nanang. Sika ti kakaasi amang manggad para iti kanunyaw. Ang abdi asawam, agtugtugaw latan. Huwag nga rod, nanang. Kay, itulok mo akas talatan. Anya nga rod ti aramida. No di namot kaya ti manggad, nanang. Ay, kalawan yun. Umadayo kayo ditoy. Tapno awan ti pang namnamaan na. Sa dino nga rod ti papanan may. Ing kayo ije lugar ti kabsat ko ije laon yon. Agnaad kayo pa lang ijay. Magsapol ka ijay iti mabalin mo apakitaggadan. Ay, nanang. Ay, awanan ba kat ti asawa ma? Iso pa'y amay na yun apakpakanam. Iso sige. Kalawan nyo pa'y laang. Tama ka amaw iti biyag na. Adtoy masong. Ha? Padiguan kayo iti adobo amano. Uy. Ado ti linuto. Isong ikan kayo. Imbagla asida dagiti anak yo. Ay, nagsaya atayin. Agyaman na kandang Nakasaysaya at kaakaruba talaga. Uray may sa tikaruba, kaskan ka. Alain na kon. Umay kuntulat na alaan day tamalukong anangik ka. Ay, apay ngay abas si tamalukong tinangikam, andang. Daytay kumamot kadakkalan aman lukong tapno umanay asidain mi at sa nga pamilya. Anya, kat adumo day ta. Sagay sa kayo di ta nga iwa. Kandadakkal mo't nga slice. Kan siyempre, adapay patatas ana ilao. Iso nga adaw. Mala. Uray ba si tuim padigom, agyaman aklata. Kan di mo pailan ninayunan itin na poy. Tapno saan kaming agluto? Naa. Wana. Isuntumot lang agpadigo ka. Di kompleto mo. Naa. Amom masaw. Nagpuskul at talaga ti rupa man niya. Ay, sana dakas ti mangibagay tirik na andang. Kat no nayunan pa itin na po, ito yung padi ko masidaan. O di nasaya at launay. Ayawan na talaga ti babain mo. Nagpuskul ti rupa masaw. Ay, na. Nabsugak launay Naa? Inibos mo day ta si daan? Agraman in na poy? Kilaban lang dyan na po yakinang ko. Nagisaan ka langan. Anya ngay ti si daan dagita anak mo. Ta inibos mo ti impadigo ni Andang.
Nakaturog mo't ngamin dagiti anak mo itay. Isuan na nga na ko na. Naimahasak mo't tinangan, isuan na ibus ko. Ay, na yan tikas nga ugali kan aramid mo, Masong. Jak amo no, limpyo ti panunot mo, no saan? Lakit din. Iluto mo na itay sangpot mo, asidaan. Agulitak man amangan, bakit? Nagbanglo da ito impaksiw mo at tilapya. Anya? Inibus mo lang arudan ti impadigo ni Andang. Ita, agulit ka manen amangan? Mabisinak pa yung arod. Ay saan? Day talinuto, kat para laang kada kami kadagiti anak mo. Saan ka akaraman? Gaputan nangan kan. Awan ka dit konsinsyam, amang mangan kayo, idintuta siya, kat saan? Ay na, Masong, di nakrurudan. Tama nga no ibarsak ko dito aklo dito mulagat mo, salbag ka! Anya? Umadayo kan dito yung kusina. Tama nga no anya pa ti maaramid ko kan ka! Incoming nanang. Awan ni Masong ijibalay. Iso adi na amo apimanaw kami. Naawagak mo ta ni Antidora ijay la union. Iso nga amo na amapan kami ijay. Ala, kayo nga rudan, anak ko. Kahit agan-anad kayo, iti panagbiyahe, oh. Wow, nanang. Panawan nyo pa lang ti asawam. Tabarang makaamires kat aggagutan. Wan nga rod nanang. Awan mo't apulos nakom na. Awan nga roda. Ay, una yan tikas dyan nga asawa. No, apay nga isupay tinatumpo nga managbalin nga asawa. Ala, kami nanang. Di yulatan ibagbaga ka ni Masong no sa dino ti pagturungan mi nga agiina tapno di na kam surutan. Nawan, anak ko. Pulos, ajak to ibaga ti pagturungan nyo. Bakit? Apa ajak makikita ti pamilya ni Masong? Imadayudan, pinanawan da ni Masong. Kasta ka day. Ne, kat nagturungan dan ngay. Saan nga imbaga ni Suleng? Jak meten na damag. No kasta, agmay-maysan ni Masong di tabalay da. Una, Kasano ngayon tibiyag na. Tawanan ni bakat na amang pakpakan kan kwa na. jak amo ken pulos ajak pinadpadigwan. Marwam. Kasano ngayon mabisbisinan. Ay kat parikot na na. Ala, bakit? Inka-ikan iti kanan na. Ay saan? Iti anya aga po. Amangan numabisinan. O di agtrabahaw, tapno adda igatang na iti kanon na. Alangan ada tatimang pakpakan kan kwa na. Ha? Naimbag pa'y ti baboy at pakpakanon taila ko, ngamisungay. Ha? Naimbag kumaa, no adda pa kairanudan kan kwa na, ngamawan mag. Ala, tainakman kitaan di tabalay da. Sige, ngam di mo ikan iti oray anya ama ka na, marwam nga may. Sige, inakla kitaan no adda di tabalay da. Anya ti aramida, Masong? Masakit ka kaday. Nagkakapsutak ngamin lando. Duan nga aldaw ajak nangan. Kat apay ngamin adi ka mangan. Naibos nga roden ti bagas mi. Tadi met gimatang ni Suling, sakbay apimanaw da. Kahit kastam latang arudan. Ikan nakman kit di ti urayan niya amakan lando. Mabisina ko na eh. Ay, unay kan. Imposible kamat atao. Awan lang arudan ka nam. Di ka pa'y matmanggad. Kasano nga roda makapagtrabaho, no kakapsutak mat. Ala. Mabitlaan. Tainak mangala iti inapoy kan si daan. Tamangan ka. Ay na, nabsugak lang daw. Agyaman na ka. Ita tanalpas kan anangan. Ingkan tuag sapul iti panggadam. Ikanak to pa nga rod iti kanak aging gayon bigat. Anya? Ta siyempre, awan pa'y trabaho. Baka biro kak tumot siguro iti panggadak. Nalpas kamot ten anangan. San ka day? Nukas ta, napiksakan. Sige, tangdanan ka. Tagdalos ka iti aglawlaw ti balay may. Ikatam amin aruot iti aglawlaw. Ha? Tangdanan ka. Iti kasta, at daigatang mo iti kanam. Manungay ti itangdan mo kanyak. Sige, ikan ka iti sangaribo. Nagbasit mo itang titangdan mo kanyak? Ay na, Masong.
No kontrata ko nangabak kan. Gaputa half day laeng, nalpas mon. Sige. Ang inton bigat pa'y nga agiru utak iti aglawlaw ti balayo Saan pa'y nga ita? Tagkakapsutak pa'y lang. O sige. Ngam ikanak iti kanak inton bigat Sige, libre ti kanam. Basta saya atem ti agdalos iti aglawlaw ti balay mi. Takalpasan ti panagdalos mo, tangdanan ka pa'y nga agmula iti natnatag. Ne, anya ti aramidem masong. Agdalos kan iti aglawlaw ti balay mi. Aldawang ngam di ka pilaggaraw. Ay, mabisinak mo't nga man. Nagbasit interview akanak iti agsapa. Iso mabisinak. Anya nagbasit. Ken arig na may saaban di hado dyan na po'y. Ken ado tay sidaan. Dakkel amalukong tinangikak. Mabisinak pa'y nga rod. Alaki din. Inka agdalos tap numalpas mo. No di nakikan iti makan. Di oray hawa nagdaldalos. Pananggundaway tar aramideng. Ken talagang awan babain mo niya. Ibagbagak lang ti pudno ariknak. Mabisinak pa'y nga rod. Ay, awang ka babain mo Ala, uray saan ka nga agdaldalos? Tadya mo ila agtalag iti trabaho. Ay, ayat mila ang amatulungan da ka. Ngam talagang awan babain mo. Ikanak din iti kanak. Nagadupay la sa umot andang. Ay, una yan masaw. Pamilyado ka tao. Ngam kasta ti aramid mo. Iso an nasaya at mo. Tapinanawan da ka ti pamilyam. Agnakam kan, masong. Abay ngay may ka, masong. Anya ti bagam. Mabisinak ngamin nanang. Ay, awan makan dito balay may. Pakanendak ko nanang. Mabisinak ko na yan. Taapay nga may, amabisin ka. Awan nga rod makan iti balay may. Tapinanawan nak dasuleng. Apay nga may, apinanawan da ka ti pamilyam. Jak amua. Ay, awan na talaga't panunot mo, anya. Pinanawan da ka ti pamilyam, tagbisin da iti sidong mo. Ngamen, awan sirbem apadre di pamilya. Sipod nagasawa kayo iti anak ko, isulatan ti mangmanggad. Katsika, no adamat gadam, inom mo, wano saan, bukudam, adi ka pa'y gumatang iti bagasyaw. Nalakit din nanang. Pakanenda kon. Mabisinak ko na yan. Mataya ko niti bisahin. Ay na, nabsuga ka nanang. Umayak tumanen mangan dito inton rabi Inawam tananganam. Trabaho ay at ilalaki ti aginaw. Da kayo na aginaw lang mat. Awan gayam, kaano ka di nga gawid da suling? Saan da ka nasangpatan, loko? Ngamen, awan serbi matao. May saka pa'y apakpakanan na. Ninanang mat. Ay, masong. Laglagi pam to'y ibagakan ka, Ti sadot nga asawa, saan arumang ay ti pamilya na. Mawatam ka, day? Nanang. Ay, mauden day to'y apan nakipangan mo dito'y balay me, masong. Manggad ka, iti igatang mo, iti kanap. Lando, ikanak man iti taraon nyo dita. No addanat da. Mabisiin ako. Ay, awan naibusan. Uray agkapiak la ko mabisiin na ka talaga. Ay, awan kapemi, naibos. Uray basit la ko mga inapoy. Awan nga raw, naibos. Uray asukar lang nga rudan. Taimbag lang akarga ti tiyang ko. Awan nga raw, naibos. Uray asin kan mantika, naibos. Anyamatan ti kastoy abiyag ko na ya. Nakaay-ayak talaga. Awan pa'y maasi kanyak. Gunggunam Ala, agawid ka kitdain. Tama nga masurunak pa'y ka, kat matapis ka, salbag ka. Apay ngay masurun ka matan kanyak, parilando. Masurunak nga rod iti kinasadot mo. Kastam kadilatan, masaong. Pinanawan na kalangarodan ti pamilyam. Hanggang di ka pa'y laagnakam. Landaw,
Ay na, masong. Agbalbaliw kan. Tabarang sublian nakapay ti pamilyam. Tata Simon, at nakad ipatrabaho mo kanya, tagtrabaho akman. Tanay, awanan mayat amang tad iti kanak. Agtrabaho ka kanya talaga? Wala o may kalaagdawat iti kanam. Agtrabaho ako matata, tatangdanan nak. Sige. Inka agparaspas iti garden ka. Paraspasam na iti tambak ijay. Tapor diyain ka. Uwan tata, Sige. Pordiya kan free chow pie. Tapno awanan parikot mau. libre ti kanak tata. Uy. Ngam pangal daw laang ti libray. Uwan tata, kaano ak amang rugi? Di oray no itan no kayat mau. Ay uwan tata, mangrugi ak nga rod itan. No kasta, nagbalinon at trabahador mo ni Masong, Simon. Wine, Marta. May sabulan na nagtrabaho di garden ka. Tunggal malam nga iten ko tinaaldawan na. Tapno ada igatang na itikaran na. Makitak mait nga ipasnag na tiyag trabaho. Saan mo tan? Asa daw? Nasayat no kasta. Ay, imbaglakit din tamanggad itan. Kaya't nasawan, nagbalbaliwan. Wine, Marta. Sapay la ko matakasta. Takasta la tibiyag kunada. Andam ako na pa nagbalbalew. Kat no agtultuloy anagagat amanggad. Mabalain asublian ti pamilya na. Tanang, ibagayo man kinisulay ng agsublidan. Tadabasit na urnong ko iti panakitang tangdan ko kinitata Simon. Adan urnong mo? Wala nang, mabalinan ni suling ti aglako-lako, tada pagpuunan na. Kaihiliw ko ngamin idan nanang. Ay, agsublidan to ka no dakkel ti urnong mo. Nanang, Kandi na kayat asumarong karka iti ayanda. ibagayo ko man sa dino ti ayanda. Sarong karak ida nanang. Saan nga rod akayat ti anak ko? Basta ti kunana, agor nung kakanupay. Kat no dakkel ti urnong mo, agsublidan kan ka. Kaya't naasawan day ta, anas kan nga ituloy mo ti agbalbaliw. Iso sige, agurnong kapay. Mailiw ako ni ti pamilyak nanang. Kanok nga ida makita. Ay aganos ka Kat ulit ak mananjay na kunak idikan ka, Masong. Ti sadot nga asawa, saan na rumang ay ti pamilya na. Nanang, Iso nga ituloy mo ti aggagat, tapno rumang ay tao ti panagbiagyaw. nanang, ikarik, agbalbaliw akon, aggaggagat akon, tapno agsubli ti pamilyak kanyak. Kailiw ko ida na talaga, nanang. Kastalatibyan! Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, san kamet ngarod nga aguy-uyaw. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Anya, mapan ka ijay ili akas tati kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginat gatang ko. Day takit din nagdaan ti kay-kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bakit kun aya. Komportable ak nga rod iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasitin. Tamo mat, limok maga. Inka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba. No makita daday ta suot mo.
Panunutom tumot ngamin ti ibaga ti sa balay. Uyawin da ka. Apay, kayat mo ti mo uyaw. Day takot ti aramid mo, bakit? Isu amabutang ka amauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Lakay, sikapay lang ti makipalengke inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, win gaya man niya. At dagayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga roden dagiti gatangak inton bigat. Wen, ited ko kan ka inton madamdama. Kan dimulplipatan je basket, wenno eco bag, apang ikabilam kadagiti gatangem taimbawal dan ijay palengke ti plastic. Ay, wine, iso ti may dain waragawag itay. Wen, dakkel jay basket nakasabit ijay kusina. Dimulplipatan day jay lakay, wenno eco bag, ti alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Anya pa yung nga tijak nagatang. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pare nanding. Nakipalpalingki ka na. Ay, wen, Mariwil ma. Baunak ni kumarem. Nagdakkel pa hiday tabasket mo. Wen, isuti nang ikarga kadagi tigilat gatang ka. Apay mare, anya ti nakakatkatawa. Saan abagay iti lalakay iti makipalingkay? Saan ayamat? Ad-addan asaan abagay ti lalakay ti agawit iti kasta kadakkel baskay. Jak amo ka babain gayam itan kada kami alalaki ti agawit iti basket. Kan gumatang ka man mo't iti chinilas mo. Abot mo't day tagdua a chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Away, tumagasak dita paggatangan iti chinilas mare. Tapno di inak uyaway. Nay, si kamo day tamasabat ko, Brenda. Nakitsinda ka? Wan, manang Wilma. Ay na, imay ka dito'y palingkay, akas dati kawas mo. Rut-rut matakawas mo. Anya mo ma? Di ka mabaeng? Awan ka pa ina. Tawan dapos nga aramido. Sige, hintayin na pa'y gumatang itibangos asidaan mi. Tagsigangak. Sige, ditakan. Na, Talaga nga uyaw ni Manang Wilma. Kunang batla nung asino abaknang. Rot-rot, ikawas ko. Ngam sa anak akas kunkwana nga uyaw. Sa anak a komportable iti t-shirt nga intad mo kanyak. Nakililit. Ay, madlaw pa dito dakkalatyan ko. nay, agreklamo ka kitneng. Kano bagay mo day ta-fitted? Di ka man. Amok akinat katawan dagdag iti nakakita kanya kay ilay. Asino, tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kunak tumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawan da ka nga road. Si kalaang mo tinauyaw dito lugar tayo. Ay, agtal na ka man dita. Tila uyawam. Day tala agoy uyaw ti araramidam. Sika tinapili at PTA president? Ay, wan. Siyak mo timbutos dagiti parents. Kabaalam ti agbalin at PTA president? Ay, kat sursurwak mare. Ay sus, narigat ti agbalin at PTA president. Masapul analaing ka. Ay, kayat mo asawan. Sa anak analaeng. Ay namaray amamukan, ta nagka-eskwelaan ta idi grade 1 ta, aging ga iti grade 6. Kat puro 75 ti kaduan agradom iday. Ay, sobra kamot nga agwiyaw, maray. Ay sus maray, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin at PTA president? Ibagakan ka, masapul anangato ti IQ. Linaingan aya. Depende mo't iti diskarte dayta, maray. Tauray man no si ti addaan iti kangatuan iti IQ, no madimot ti ugalem, ay, awan lata. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road, 4 times 4. Kita man no nalaing ka. Ay,
Mano nga agpaiso? 4 times 4. Na, kuna man no nalaing ka. 4 times 4 equals 16. Ah? Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Unay kalakit din, aya, Mare. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi? Kwa? Ay, sus! Naglaka, panunutang pa lang. Inakman lagluton? Ay, sus, Maray! Marigatan kang agbalin a PTA president. Nababangamin ti IQ. Makapasurong, makaparurod, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama kang agbasbasa iti newspaper. Diyak makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak na rood. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Amo magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit? Dayta katimadikan ka. Tapanag kunam, si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA president iji eskwelaan. Ngamday jakit din awini, ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo agbalin ka a PTA president? Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan ka ijay, kasano kumapilienda ka? Kasano, di da ngamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA president. No imbagada kuma, o dinapanak adagos. Day tapay ti maysa. Ti PTA president, always present, no kastangad da meeting. Siga, uray numamin ano da kaasuratan, saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka, ta saan asika tinapili a PTA president? Oho, anyangay mo ti amuday di awini. Apay kumaatagibas sitam ti kabalan na. Una, taamok nga adayo analalaingak ng iso. No adayo analalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi kayat mo. Day takat ti madi nga ugalim. Daytoy ti laglagay pa ma. No saan mo akayat ti mauyaw, saan ka mat nga rod nga agoy uyaw. Rumwarak manlangan. Si kagayam ita ti PTA president iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, syakmat ti pinili dagiti parents. Kasano asaan da ka apilyan kat perfect attendance ka no kasta nga da paayab da meeting. Ay katrumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalatta. Wan ta nakababain mo't no sa anak amapan. Sana kas kadagiti dadduma naganak dita, aman manuda makimiting. Jakla kayat ja imbagan ni Wilma. Asaan kano arumbeng nga agbalinak a PTA president? Patpatsum tumat na dya tao. Ket no idi nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Wen, saan ko kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay, kita man lang agpaiso ti ugali day jay amari Wilma. Iswagin matang ako na iti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di taging matang kan iti chinelas mo. Ay, nungay nga tadamot manguyaw kan kwa na. Huwin nga rod. At damat kumamakaiturid ang manguyaw kan kwa na. Takitahin tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko. Taamangan lumakita ni Wilma. Kat uyawin nanto into lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino da ito nakapudpudaw? Ila! Nakapimpintas mo mas asidang. Baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Pare Ricky! Sika ka didaytan? Ay, anya mo Riki. Rika itang tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, nagapwa kay Thailand.
napanak nagpapintas. Aya! Isumat lagayam anak kapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't kanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din ti tabalay yun. Tapno makabag-istorya ta analain. Ay, wes ko kaya ti mainitan. O sige. Ay na, Rika. Talaga asaan ka anabigbig. Saan ka mo't akasta, ide? Ket, manungay mat ngamin atawan kuhan iji abroad. Nasurok sa mat alima atawan mon ijay. Nagtrabaho ak pa iji parlor iji Hong Kong anya. Ay na, jak laim pagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga iji gayem mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pay? Ah? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ay sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat no isulaang mo? Ay kat, ada ija balay da. Oh. Kitaam oh. Nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balay da, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mati aramid na niya. Wen apay, inuy uyaw na kamatide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya ngay ti inuyaw na kan ka. Ka, ti kulor ko kanu Bardangi sita kanuunay, ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimu daw kamatitan. Ipakitakan kuan api mo daw akon. Padasak man mat ti aguyaw ita. Uyawam ni Wilma. Uyawak mat ata inuy uyaw nak idi. Ipariknak mat kan kuan na no kasakit ti mauyaw. O sige mare, mapanakon. Ay, sa dinungay ti papanam. Agrampaak di tasangwanan ti balay da. Ipakitak man ti kinapintas ko. Kan uyawak man mat. Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Ada uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita day magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na? Ay. Tauray lati malyaw. Nangagnan ti panang paswit mo kankwana. Ay na, nagpintasan bagat. Awan mo ti amok akas ta kapintas dito lugar tayo. Naggapunsamot di tabalay dawin eh. Amangan ukabsat ni Winnie dayta. Kabsat na. Kasano kumamit ang maadaan iti kasta kapu daw kan kapintas akabsat ni Winnie. Kat naglaad mo't na diya babae. Rugyam man ang ti aguyaw. Na, tairan-rantanan samit ti lumabas dito'y balay. Nay, bakit? Agpat-patsarming samat kanyak. Anay ko, tilapayag ko bakit? Ibatam mo na. Anay ko, nagsakit. Oh, pare, asino ti tantanawan? Jayman nagpintas kang nagpudaw at checks, alimabas itay dito'y balay. Barang lumabas manan. Diyan ka din nakabistida iti atid dog, nga orala itay tayap ti angin ti bestida na. Wen, jay sabung-sabungan ti bestida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Saan na, pare? Apay, amamom? Ket no ni Ricky day jay. Ni Ricky? Jay mekaniko ide? Wahen, sinukatan ng tinagan na ita, nagbalinan na Rika. Kat no permitingisit na ide. Nagngir-ngir ako tibuk na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky mat gayam. Sabay padpadaanak. Baklamat gayam, jay luko. Mare, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika?
Sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, ano na ka aya? Iranranta na ti lumabas ijay balay may, tapat pa charmingan na nila kay ko. Ah? Oh, ne, aday ta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, una yan ang nagpo daw ni Rika. Makangag ka itakan niya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ne, apay ngay, isulaang matikinablaawam. Ay na! Saan ka akaraman iti kablao ko? Nakauyaw kan tumit? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay! Kumari Winnie! Yam amunak man. Wan, Mari Rika. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko nam, tapno nalawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaytan? Ay, makitam day ta nga ugalim. Kimarkaron sapay ket ti panaguy-uyaw mo itan. Ay, awan nga ti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na maririka. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemrika itan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito yung lugar tayo. Sana pa yan alpas? Bayam nga agsawak pay. Adu pa'y tituloy ti ibaga. Iso ka na pimuskol, di tanang isit abibig mo. Tanakaw-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamat nga rod anapintas? We! Uston. Ani, agsanitan. Hey! Kasta akmat idi inuy-uyaw na. Urayak na nagrungrungaab. Jack pa'y nakaturturog idi Idarong ka! Diin ka darom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amumati ka adwan ti ugali. Sige agi pa barangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwanan ni Kapitan. Oh. Lakay! Agsangsangit aklang arudan, di nakpila talyawan. Madamaak nga ron nga agsilsil paun. Inuyaw nak ni Ricky. Nakita nga raw, anabayag kayo ang nagsasarita, di ta igit ti kalsada kadawin eh. Anyaya ti nagsasaritaan nyo, tapi ang nagawit kang agsangsangit. Inuyaw nak nga road. Day takit. Nauyaw kan tumot nga main. Ibagam man ti pudno kanyak ita. Anya apod no? Pudno aya na puskol kan nangisit dagiti bibig ko. Kita anak man no. Katuan mat. Nagpuskula talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat ngarod nga agoy-uyaw? Kunak manan kan ka. Oh, anyang ay, nasakit ti mauyaw. Agdarumak! Agdarom! Kastala ti biyag, bakit? Agpanunot ka iti nasayaat nga ibagam iti pada matao. Tapno nasayaat tumat, ti ibagadakan ka. Hey everyone, welcome back. Today, I am sitting down right after finishing an extraordinary, deeply emotional audio deep dive that has completely captivated my thoughts. Over the past hour and a half, I have been listening through a 4-part collection of audio drama master tracks from the renowned anthology Lati, a phrase rooted in regional tradition meaning that is life, or such is the nature of living. What makes this listening experience so uniquely powerful and raw is the format of the audio itself. What I have in my headphones are isolated vocal master tracks, where every single trace of background music, orchestral swelling, and studio sound effects has been entirely stripped away. When you listen to a drama without the cushion of a musical score, you are suddenly exposed to the raw mechanics of human emotion. There is nowhere for the actors to hide behind dramatic strings or cinematic swells. Every sharp breath, every dry swallow, every sudden quiver in the voice, and every subtle shift in pitch becomes under the sonic microscope.
even while following the unique cadence of the Ilocano language intermixed with expressive conversational Filipino. You quickly realize that genuine human emotion possesses a universal grammar that requires no translation to be deeply felt. Let us begin with the first track, an episode from mid-May running almost 19 minutes, which serves as a powerful foundation for the entire series. The story immediately draws us into a classic workplace dilemma, where an earnest individual finds himself navigating the awkward, often humiliating terrain of seeking employment and earning respect in an unforgiving environment. The opening narration sets a grounded, philosophical tone, delivered with a calm, paternal warmth that prepares the listener for the moral complexity ahead. What captivated me in this opening piece was the actor's ability to portray acute vulnerability. When the protagonist faces condescending remarks from his superiors, you can hear the hesitation in his speech, that precise, agonizing pause where someone chooses to bite their tongue rather than jeopardize their livelihood. The vocal performance masterfully conveys the quiet desperation of someone who is carrying the weight of their family's expectations on their shoulders, turning what could have been a mundane office interaction into a profound study of human endurance. Moving into the second recording, the mid-May episode running nearly 20 minutes, the packing accelerates and the energy shifts outward toward the vibrant, chaotic ecosystem of neighborhood life. Here, the drama dives headfirst into the delicate social fabric of community relationships, where misunderstandings can spread like wildfire and public perception is everything. The vocal acting in this piece is exceptionally sharp and dynamic. We hear a rapid-fire exchange between multiple characters whose tones range from sharp, sarcastic indignation to defensive panic. What makes this track so brilliant is its naturalism. The actors frequently interrupt each other, their sentences overlapping with exasperated sighs, sudden bursts of nervous laughter, and hushed-side remarks that mimic real-life domestic arguments with striking accuracy. In the middle of the episode, when community mediation is sought to resolve the escalating dispute, the vocal atmosphere transforms entirely. The mediating voice brings a steady, authoritative resonance that cuts through the petty squabbling, illustrating the crucial role of wisdom, patience, and grassroots leadership in keeping a community from tearing itself apart. As we progress to the third track, the late May recording running nearly 23 minutes, we arrive at what is easily the emotional cornerstone and the longest recording of the entire collection. This episode takes a deep, uncompromising look at generational conflict, parental sacrifice, and the unspoken grief that often haunts family homes. The vocal dynamic between the elderly parent and the headstrong adult child is nothing short of breathtaking. What moved me the most was the deliberate use of silence. Seasoned voice performers understand that emotional devastation is often communicated not through shouting, but through the heavy, suffocating stillness between words. In the climax of the episode, the parent's voice drops into a fragile, cracked register, choked with tears that sound entirely real and unforced. You hear the physical exhaustion of someone who has sacrificed their entire youth to provide a future for their children, only to be met with youthful arrogance and misunderstanding. When the younger character's stubborn defiance finally crumbles into broken, weeping apologies, the raw intimacy of the isolated vocals is so intense that it feels like you are witnessing a real family's private heartbreak. Transitioning into the fourth and final recording, a riveting performance running almost 21 minutes, the narrative pivots toward an explosive confrontation born out of wounded love, betrayal, and lingering resentment. From the opening scenes, you can sense the tension coiling like a spring. The conflict centers around broken promises and the painful realization that the people closest to us often hold the power to hurt us the most. The vocal performers deliver an absolute tour force in emotional packing. The argument begins with cold, passive-aggressive remarks delivered in clipped, guarded tones. Slowly and methodically, the volume and urgency escalate until the dialogue erupts into a full-blown emotional tempest. You can hear the physical strain in the actors' voices, the resonant gasps for air between furious accusations,
and the raw vocal fry that comes from pushing one's vocal cords to the absolute limit. Yet, even in the midst of intense fury, the actors never lose their emotional nuance. The anger never feels hollow. It is clearly rooted in deep love, wounded dignity, and a desperate plea to be understood. As the confrontation reaches its breaking point, the sudden collapse of anger into vulnerability and tearful reconciliation provides an immense wave of catharsis that brings the entire four-part journey full circle. Reflecting on this four-part collection as a cohesive whole, several artistic and psychological dimensions stand out that make this audio drama format extraordinary. The first is the undeniable craftsmanship of the voice actors. Voice acting for radio is an incredibly demanding art form because the performer is the use of facial expressions, physical gestures, costumes, and lighting. Every ounce of characterization, history, emotion, and subtext must be channeled entirely through the vocal cords. In these recordings, the performers demonstrate an extraordinary command of breath control, dynamic range, and vocal color. They effortlessly shift from comedic levity to gut-wrenching tragedy, maintaining absolute authenticity throughout every scene. The second dimension is the innate rhythm and expressive musicality of the language itself. The cadence of regional storytelling has a natural percussive beat, characterized by sharp consonants and elongated, emotive vowels that naturally convey feeling. When an actor expresses grief, the language naturally accommodates trembling, sustained tones. When an actor expresses comedic frustration, the rhythm accelerates into lively, staccato bursts. Even in the absence of a musical orchestra, the human voice becomes its own symphony, providing melody, harmony, tension, and resolution all on its own. Furthermore, listening to these stories in their pure, isolated vocal form highlights the unique psychological power of audio storytelling. In our modern visual-heavy media landscape, we are constantly spoon-fed imagery, CGI spectacle, and aggressive sound editing designed to dictate how we should feel at every single second. But when you are presented with nothing more than raw human speech, your mind is invited to become an active co-creator of the story. You visualize the cramped living rooms, the dusty village pathways, the weathered faces of the elders, and the anxious glances exchanged between lovers. It creates a deeply personal and meditative connection between the listener and the characters, fostering a level of empathy that few other mediums can match. At its core, the enduring beauty of La-Ti lies in its universal human truth. The series does not dwell in the realm of grand fantasies or untouchable heroes. Instead, it finds profound meaning in the ordinary struggles of everyday people. It reminds us that life is inherently messy, unpredictable, and challenging. We will all face moments of economic uncertainty, misunderstandings with our neighbors, painful divides with our families, and battles with our own pride. Yet, the phrase "that is life" is never an excuse to surrender to despair. Rather, it is a brave and mature acknowledgement of our shared human condition, calling upon us to embrace life with resilience, good humor, humility, and an enduring capacity for forgiveness. Experiencing this four-part audio drama in its raw, unfiltered vocal state was a deeply moving and memorable journey that reaffirmed my appreciation for the power of voice acting and traditional audio theater. If you ever have the opportunity to listen to classic radio drama in pure vocal isolation, I strongly encourage you to put on your best pair of headphones, close your eyes, and let the raw power of human emotion wash over you. Thank you so much for joining me on this comprehensive deep dive today. Take care of yourselves, appreciate the voices around you, and until next time. Agyaman kami unay. Like, comment, ken subscribe para iti ad-ado pay nga kasta Lati Biag.